kaholo nunga sada holong mi nan holoki tuaroha nunga do di pado Tuhani ora ba dong aku gare dong mete dong susah urang beita marsina sarana ditaro kaholo ibaan Somos kaholo iho aleha surungan airunga utono airunga upilito ikon homano akurito dongang matua Di bagasan rohaki hasia Dana dong asing diho Tung macay bagas Hutanom holoki Holako dura punasai Sadado nahu pagino siako Ulang bayat citrohanku Kaholo iyan sayang iyan Songonang magkaholong iho Tumibig yabe Tungati kape
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab takut. Mar hiti-hiti kuarni di betama doa kuarni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Doa kuarni to di perbadian at mo palangit doa tanuhon. Ali Tuhan di betama namin na di banwag jam. Hodo na mga tuhon pardongan sa lipioni. Di dahodo dongan namin na marsakap ng marbagas kiari sa darion. Narodo na sila mangido pasok-pasok marhiti dia mo. Sa itatap man na sila di bagasan na si Roham. Dala pasok-pasok man na sila marhiti horong ni Roham. Rajay man na sila marhiti-hiti to di berbaliya. Asa mamuka dalam marujung di bagasan dami pardongan sa lipion na sila. Tangihon dala oloy matanginan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Hudul malam. Salam alaikum. Kurian Tuhan di bagasan Kristus Yesus secara khusus di Partikianon di nama Durhon anak dohot pun di Kurian kehendak lahan yaka pasu-pasu di Batak somon pasu-pasu di Zolmana Parjolo saat tua kapartikia lumai asa idao tama sono dia do diaka paribahan dung ditopa di bata portulion saat tu panopau na parapudi dia sesikot di panopau ima panopau ni Jolma Ilewo ke batang sudah tugas tentang menjawab nama cebulon ima tarimon tu pemeliharaan imana di Maranga Providencia so dia do Jolma laho mangarajai laho manguduti yaka panopau ni dewata dung di iga jalan ditatap dewata so dia do tugas dan tanggung jawab ni Jolmai di lewu dewata apalagi dia akan nama Yuto ibadah Los Ido negeri merasa makan suratnya Apostel Paulus na Parjolo na tinongos na tonga-tonga ni Huria Korintus ibitu sa pulutulu marayat sa pulutulu sadat Korin sa pulutulu ayat sa pulutulu siyaon pagkirimon dohot haholomon alay haholomon do nobel wasay kun bainon
surat Tony Apostel Paulus tolu songon konferatif manang perbandingan haporseaon pakirimon dohot haholongon Gudando colmana porsea alai danga dong kolong ruana Gudando colmana marpakirimon nasai martangia alai danga dong kolong di ruana ido na paimoto kita somo dia dosa setonga halak na marpakirimon halak na porsiai ikoto dipre dibingkai marhide sian haholongo ido polan suara dan alani lelingna na saling porsea dalam percaya nama Tuhan alai dan tubuh holong tidak sidang celadana dong parameter suat-suat ini pardongano mol satu kito cepet do pardongano oleh mengguna salpu pacupang di Facebook di ida bagak uli profilna itu holong rohana jala saut dan langgeng dalam harmoni parsaripiona dan adong nama parameter semua jala dana lani lelengnya nama dongan menunggah 5 tahun kujicak mardongan bagak masuk parsaripiona alani naik dohonon ni debata marhiti Apostel Paulus ikut mangono doha Allah kata apa? Ikut mangono doha Allah monomai akan ada ija di dia doha Allah moni kolom dohane materi awak pilu udah nyakalaman main nah kolom dohane tolong asal dari minggu ditaruh beda tebar minggu tolong Ayo memang ruhon, jiwa akan posisinya nama kiri, ilagan akahon menjual. Masa tani, jenakun jual. Ada orang suruh jalan kamu, dipasu-pasu menjebata, pasu-pasu perdongan usah itu. Tiup matangan ini sirna dan nanai sia dopan buan mang tua dopan minta toas ngersi dan mang mersi dan mang di pagudang-gudang natora semua dong dileho debata naga dirusuk di neng mamuka hamu di parasari pion alani tiup tangan nasida pangido matanian anggian marhite tanian minatoras tarpasu-pasu dari keluarga si buat damai si buat lastiro umama tangan minat oras buan ma tunat oras mersingkan mamu dia dopan tuntu buho seperti bio Bina gudang-gudang minatoras muhosian sehede dileo tibata dihonaga si rokap mitodi rokap madua rokap saur madua kegiatannya minatoras
Bisadaina na buju na korasmu na haul masima tuam na korasmu bau haul masima tuam na korasmu tadi kun mana sih Roma hamu tua dopan di bata Roma hamu mangari di bata Madinah hamal ditahiko hamu na do muay ni bagas ledang tamala Kristen berbagai somos di lebih. Baik dan kamu maju rohmu di bawah. Taringut turut pertungan sorry piunya. Tung di topa di bata cuma di doki bana. Dan dengan sasana bawai pucu. Baik mani di bana satu Tungi dibuat di bata masa daru subsian bawai menjadi Dumi dipasuk-pasuk aku mini dokter Yesus dan jadi paula di bawah cuman kena paula kontrol mana dumi diurinasi memang jalan namamu di nama sirani nama atau nggak pernah dulu di badan jadi sirani itu semua nolu hidup kata di badan tua ke bawah kamu ke bawah harusnya Someone Kristus nama kahulungi Jalan nama menihungi Ibani dia memudai Kristus Nangamu marima sosok Ikon malohamu madungan inasida Sangat baik kamu nasida semua Iham Tuhan Semua berdok di bata Tuhan keburu-buru Kamu akan Uloi hamu maha di bawahmu nabi Someone pangloyon bahwa itu di pagi hutan, somon Kristus ulu di ikon botol, forman, toman na dengan alam pokok kami nak ditoti parang ini itu. Iman harga hijau di bata, yo hijau. Atau semua kenamar parang yang nanti di bata maham, sumulukon para siniwam dota basar, dota seret kuning. Mahal si pawang yang mah. Doa masih asian seluruh riting ni roha muru rimas panungkaya dopan sasyong daw mindset ala dihijam sa masih harongan ay duraw-raw na sumbigan tumidamay na siya debata ima na mga raja roha dohot nungan ibigi roha mang mahatan di bata pariwon ruhut ni paksa ikiwanya namanuk kumang doh di ruaman David Sidiya ulo doh maka jom-jom ko di jolo di bata no boto sa doh di jolo niya kadongan na pumudison nari pamidaro hando nari repon dari manusia ulo doh maka horong iba siya nasa rohan Tuhot manglaw siya nasa Tuhot marparangin na padiawak doon Jalan na ulo mga juwad Doon Diha kaliyon Jalan na tunsura Humurang parangin Jalan na sa tupa pa ula Umumanang tadi kulumuy ba Baik magisara kamatian na uso Molonang sadado Naman kung mau ihwali na maka jom-jom ko dicuruni di bata no boto sa duot do dicuruni ka dungan na pumudison na di pagi doro ulo lumaka ulo gibana siya nasa rohan duot marfan Allah na tugay marada kumigana doot parangin na lagi ako ala Kristo janus tu pa mayo manang tadi gunung ba
pai manusia kamati akan sudut molomon sadado rohang erna dok halus. Tonga-tonga ni partikian na boka lubang nunga ni pasada hamon na dua lau mamuka patungan salitiyo ala ini borgat maham raduti ham udando ke lubang siado pamuna nabui mabay lam araw ng badan para sa salitiyo. Kamu na toras ko si Solo di pengantin. Kapura tamu mana sida tupang satu pioni bagai satanya. Wali hamu mana sida margitian ali di bata. Sahod na sida di badan parosari pioni.
sejalo mega pilihan na usus dia dupan asima rohan se pasu-pasu mapilihan na pasarta miku asal parasia kami lopati bulu na rajamu itonga-tonga ni hulian do di portibio wai marohan ami marhiti tudin na badiai asalam batar hide jala huboto hami udang ni silon lehong ni hami seajari mahami asalam kirkir hami madok mau lihat itu uhut pasatun pilihan kami dalam lau pasangapoko marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami amin rahma hita mangido ditania atau patai alea manani di belum saya benar dia Tuhan saya mau ada jauh sesama menit Tuhan penuh semua leho Tuhan sedang menunggu kelas ni rohama saluhutna mardame ma mulat ma jala jakon ma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama disodakon Tuhan di batama buhina Tuhan jala asima rohana kita didobakon Tuhan di batama buhina Tuhan jala di pasor kon madamina tuganu Toti munabi. Amin. Salam.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan
Sony mate. Asa Steve Mawang si Upra orang para una. Orang tu Sony pinaluan nila luwag tangan di tangan namin. Sa tuhat na mamagugi pasupasuna. Adoro sa tasikol to tortate. Pag nababe ka napolo ka ito. Ang separtora do kita pasat tayo adoro sa tasiklihan. Pasama to ka rin boro namin. Sabi boru muna ito. Marina masih kita pala nila manod na boru. Jadi jong hamison toro subiga yan ako muna. Tusongod dia penuna boru partu kulian hamid kamu. Songod masih na tonggi. Tulas maruhang muna ito. Edan ang inom namin ison. Say tangyang nami siya kami borumu. Say giramahan mo dilitiador mo na kinaroi matanyang nami. Jala sebenarnya gudang doa bisa nak kabur hobi nak kabur mu aleo de biaroa naro jelas maroha muna tu semua dia benar sepat kon nami so on ero ngine tu maroha nami sini di si goppa gola gola parap so oni benar tu panu sila nami saya gudang mapinasuna par musik baik kamu masuk tor na obar tu si Agia matitik kira bang ihut, dia kena mangula behang potong tabang ma gabi na niula. Sinur na kapapahan muna, tu gabi na akan niula matitik kira bang ihut. Bola pe dapat tiga potong. Saya mango ma akabat tiga. Asa boy sikat ni, boy pasatong mudu hari na bang ihut. Jak kaulau na balgai. Atong seron na masuk kota na matuan na mandok. Asa bang rumah tu matong dia gate di robean. Oras malam sa luhut na raja ni ulau-ulau na mancalo. Saya pasu-pasu di Batam ni aku sikat ni na mga liya. Silumbo ti beda mang nahape belum rohami di basa tamu supa mu mang nahape raja nang naboro ror ha beda hamu namun dua paru anak kami doh boro nami parman nami asa bitang man tuna ro guris topun sa boro di dono di berbatua tutik kere bagi hudo di tawas batama di hamu anak ris boro torop takas may no kamuna na sa batua asa ay matuto sa pakatotang may basiur-siur na duri tuji abi ang mga lakatuan ro dari pas-pas mata malak kamu na tusima butong nakolat na pasaurian saat pasaurian usaha ng paper utas tahu buat tuan godap tahu stiklor saat beta saluna toros na sa gabi abang permusi kami belok
Lampe dihita rombongan hula-hula untuk secara tahe ina di masa kion lama hidup godang ta lasmarata nang pe amang namarona ni dirok na tua-tua